Kitabu cha Isabu mlangoni wa 19 malagizo ya kutengezera ivu ra kutusira atu akolo. Bwana akimwomba Musa na Haruni, riri ni lagizo ra sheria ariyoimboza Bwana kwamba ambire o Aisraeli makurehere ndama tune isiyo kaila na iriyo kaizangu kufungwa gogo mdaireha kwa mulombe Eliazari na yandaemboza nze ayo kambi na kuhuko indatsinzwa mberezi ye mlombe Eliazari andahala sema ya milato yayo ndama na chala na itive kana fungahe kurekezana naho mbereza hema ra mtunganano gonya yo ndama indaochwa mbereza mlombi Eliazari hamwenga nayo kingoye nyamaye milatoye na mavige kiza ya mlombe andahala lubao lwa mwerezi na muhisopo na sufitune havituhe kaiza umoho ochawo yondama. Baada ya vizho ya mlombe andafula ngozi na aoge onyanda kala na dimakuu ya kambini ela ndakala ni mukolo hata ziloni ya mtu andie yocha yondama naye andafula ngozi na aoge ye naye andakala ni mkolo hata ziloni kiza mtu mwengari si mkolo andarizola ro ivura yondama akarike hatuaeri nze yayo kambi ivuriro rindeye kwa na Israeli ili ruhumiro kaiza maziga kutusira atu rindakala nirakuwa tusira atu dhambi yandiye rusa ro ivu naye andafula ngozi na andakala mkolo mwaka ziloni lagizo riri rindakala nirakare na kare kwa Israeli na ajeni maishio aunga nao mtu yeyosi andiye gutalufu andakala mkolo kwa siku fungahe andajitusa na mazi siku ya hahu na yafungahe na yandakala zatuka ilakala yo siku ya hahu na yafungahe kanda jitusa kanda tuka mtu yeyosi andiye gutalufu na akale kanda jitusa baya naringiza ukoloro hemara Bwana mtu yeni lazima atengwe na Israeli mana kazativirwa maziga kutusirwa mtu yeye andakala ni mkolo maana ukolo yondakala kauza uswa yondo sheria ndiyo humika mtu akifa yemani kila mtu angiraye na kila ariye mohemani andakala mkolo kwa siku fungahe na kila kia kiricho kakibiningiziro kindakala kikolo mtu yeye siko mindani andiye gutalufu lwa mtu azielagwa na mushu edu aziefa mwenye edu msoza wa mutu edu mbira andakala mkolo kwa siku fungahe zuluza ye mutu ariye mkolo mndahalakia mungize sehemu ya ivura sadaka ya kutusira gonya mungize mazi ga muhoni kiza mtu mwengariye ni mutsuki andahala hisopo aivike mu mazini na tivire rohema na vyajosi na atu osima ndio kala mumo kiza ndativira kila mtu andiye kala za guta msoza edu mtu ariye lagwa edu lufu edu mbira ya mtu ariye mtsuki andamtivira ye mkolo siku ya hahu na yafungahe siku yafungahe andamtusa na yandafula ngozi na aoge na ziloriro andakala zatuka ela mtu ariye ni mkolo akikala kazazitusa andatengwa na anziye wakukala zahangiza ukolo hatuaeri abwana ni mkolo kwa kukala ndakala zativirwa maziga kutusira sheria hii indakala ya kare na kare kwa kwao ye mtu andiye tiva gomazi kakutusira andafula ngoze na mtu yeyosi andiye guta gomazi kakutusira andakala mkolo muhakaziloni kitu chochosi kindicho gutwa ni mtu mkolo kindakala kikolo na yeyosi akigutaye andakala mkolo na ye muhakaziloni. Ni hayo tu.